Ni imikino yasojwe kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2025 ahasojwe amarushanwa mu mashuri abanza primeri ku rwego rw'akarere ka Ngoma. Amashuri yarushanijwe ku buryo bukurikira, aho mu mupira w'amaguru mu bahungu ekipe ya mbere yabaye groupe scolaire Ndekwe, ekipe ya kabiri ikaba Ecole Primaire Akagarama, naho mu mupira w'amaguru mu bakobwa ekipe ya mbere yabaye Ecole Primaire Murambi, ekipe ya kabiri iba Ecole Primaire Nyagatovu. Mu mikino y'intoki volleyball mu bahungu ekipe ya mbere yabaye Ecole Primaire Kigarama, ekipe ya kabiri iba Ecole Primaire Murambi. Naho mu mikino y'intoki mu bakobwa volleyball girls ekipe ya mbere yabaye Groupe Scolaire Kirwa, ekipe ya kabiri iba Ecole Primaire Kabindi. Ni mu gihe mu mikino ya handball boys ekipe ya mbere yabaye Groupe Scolaire Kabirizi A, ekipe ya kabiri ikaba Ecole Primaire Murambi. Naho muri handball girls ekipe ya mbere yabaye Ecole Primaire Murambi, ekipe ya kabiri iba Ecole Primaire Nyamirambo. Ni mu gihe muri basketball mu bahungu ekipe ya mbere yabaye ekipe ya Primaire Murambi, ni mu gihe indi yabaye iya kabiri ari ya Groupe Scolaire Ntaga. Naho muri basketball y'abakobwa ekipe ya mbere yabaye Primaire ya Murambi, naho iya kabiri iba Groupe Scolaire Ntaga. Mu ijambo rye umuyobozi wungirije wa Federation Sport Scolaire mu karere ka Ngoma, Vice President Benjamin Mwambutsa, agaragaza ko byinshi byagiye bitegurwa muri rushanwa byagezweho ndetse n'ahari imbogamizi ko bigiye gukemuka. Aha ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru.
Biteganyijwe ko nyuma y'icyumweru kimwe aribwo iyi mikino izakinwa, ndetse imikino ikazabera mu karere ka Nyagatare mu rwego rw'intara y'Iburasirazuba cyangwa se Ligue y'Iburasirazuba. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.